boniga ntubata mugeni ndegaiga uguche gututebia omugano ye atutebia saruri na ninki kiagera ututarira gigase chanire igari tukoria rero nikikuru kwa baba koro kwa Selina Wambui kuru kwa Selina Wambui ngiye kuru Selina nguru wa Nyagisai bodi nyakoe wodi nyakoe kitutu cha South me county ya Kisii karibu sana me chanire iga timenye tinga omugano ugo nururi iga myakire ngobwate Selina myaka natugite mwaka 40 umibikira ni bona yakire igombiyere kwanya rito mwaka 1940 sawa sawa ngayo ko rusaino bwiburu ubwiburu kenari ndio na tatu mundu tware gukore kasi na utukinerete na ande magena kireita ndio ari gwante bimwe mwari guciciro ejiro ekwere Limuru ne kanisa agwe kwere ayibana ndebake nagotebie kwere kenjavi okay igonga onye kwa seime ne chiseme chigwato tebiri ngikyagere togacha gusi bona na boto igwana ndete numu busanirende ande ibona nje babere omuntone mukonyone togacha ekero twajeterinde tukaika twajeta tukaika mwako 60 tukaba igorendi umuiburia kamukani turi koira nagwo tugatigara kubaiko paka bono paka enga kiasirete rene na wasirete asirete mwaka 88 keroko tabu muiburia kamukani turi koira ego mwachite gutara mwabangite ya njibona naje tumukungu ngaje mukungu rende oyabete mumuntu ko gambiro mata abantu bari mako gambiro umuiburia go gotebiye ndo bangerana lakini ayo twalo bongo to gwanja gote umuntu one nandi paka tuirane asa abaiburi lakini taje gokorera bo ego mugatigara gusi tugatigara igo mboka tokakinya abantu ningwate bambiriani kere mwachite gusi abaiburi bagomba maite gwachire gusi mwamenyete haya ingi kiagerete ngwabatebe ono turujirindi ono yabeterindi uno muraigwana no muntu tigatogende aringe na bari gocha paka mitu twabuta twaragira ono wande bitogende nandi una tokogende bintu twatigire mintu nyomba toirane ase abaiburi bawo obu no murugiona bona watebe mwaka kigwachite gusi mwaka 60 Januari okay familia ino ni nyereta abaiburi bawo ne kibakurukwa ayuri tata kurukwa mwangi nduru mama kurukwa wangali na bana ba mito Karioki Sege Wanjiru abo batatu Karioki Sege Wanjiru watabamba bwati marietandi kanyama hangi bunyi majete konyora ye fatisi muti komenya inaro nantigite maraba kerende niki kwa batigite bangana omwana uyo mo kongwatiere kanyega ngoteje arenge kirasi omwako 60 ali asoete sigisi wana banda na abake kabisa abake omwana omoke kabisa wate kuse myaka 5 nuyo gukirende ko gwati uyo nabo arenge kuse myaka 8 igo atogoteba kiagera bana mari kugwati Karioki masirita babere abimakaje kutoka bono okay kwanya wate babona kwarwete babiri mba manyite gwachire gusi gerako igete gusi mwakwanite na barabo kore gusi diki atukonyore ngirinde usigukwana na barabo ngwatemete ko barige na temete bono igo mwana one umumura mwana ugatano umumura na bwari giti kurigia gutara cyo obisi antebeti tagiete kutangasa ari gutara cyo obisi na mutebeti acitu warwete igo bono tachi konyoronde gwansi watebe mwana ugatana bana mbari ngubwate bana ngwate mari ngiteni bono ningwate bana kianda okay watebe mwana ugatana agatema kubarige na temete gutara tu ngamuteya citurwete akagenda akanyora abana bakya bamurarende akamakana ipu ahunga inkare mono tokonyara komenya abantu abanyene kanya basirirende bali matomanyete bono igo abantu barororo boni gase kwa eresete na abantu abake batanyari komanya mai menyete kendi mwana una bwatebete agachakangira akante mama abantu bali una makanete akagenda obisi akajikutuburwa marieta ayimaje gutoka Ngwate batatu minare gukora imirimo umwe ariye agwaso muindi ukorokwa utumi ugwate kampuni ye amasini ari gucyora ikibawa amasini yese inyuma uyu mwaka one na ari gukora kasi mbwanje meni tata ari gukora kasi umukiye kuvugira amawa iko na watu wamenyete imepone tutware kwa ndande na watu wamenyete abo abantu mari gusoka kerosisa uneki ntutwatiga na watu waga twamenyete umukinkare mwamenyete bo mundio na watu wamenyete tu tware kwa ndande onsi mwatemete kurigyo mundio oyaja ntutwanye kumurigia
na bari kuri kwa utumu amenyete Nairobi abuna abayubaye mamenyete oro mari ngo saba antulindi ma ukore gasi okay ke mwaka kigego mwachagite kubarikia abaibiri abegane family yao iriye ngaki tinyure tu mwaka ro mweke kabono tiki tukunyura mwaka uyu umwana keracha kubadigi umwana ugo iyo mumura iyo kali na rugo ukararega Nairobi nini tunyure tu mwaka chagite kubadigi mwaka ro tikunyura mwaka lakini tali kali mono ya lakini wono tinyure ntaje ndikunyura mwaka bono ya marigeti sana akaira na gocha kusina inde okay mwanya gotema kubarigi kurwiri aya ni ateba kuchakari lakini bono taraje kuchakarende wekarende mwecho korone ruchete kuntabura ono mwecho koruchete kuntabura baba gakiwa gotire ono ngakitoko ba matirende uchagiterende inde na batu aikira bono okay iwe kirenga kiago no kurigie family na bonda giteiga mano na bonde iga bono no chinguru kon maiso roche tire korora buya na bobo bono ngoroje okora kore angeiga ni ngoroje lakini usuka ari no ri bono ngoroje na bosaigo okay timenye tikero gwachete gusikuru mieke yo stini neki kwamenyete gusiya gutira abo gusiya mbuja na renge ngachaka konyore family yane ngachaka ulimbi bwane gusimba kinye niye binto awao matoke misie kabichi ebiasi nabona bono rende kuja bono emyaka ibono nakolire mwaka 2021 22 uliwerete 23 nali nachaka kunyora obokongu bono itali korora nindu wali pressure ningwate pressure bone sibono chinguru chikanjera tirokora kende nanya liko tirogosa omwana uyu mama mwabo uyu nero mukogoti nero kondoze dikirigento endagira naragira okay omugako bune mwachite gusi gwatebane bwachimani akabere mu mwindi timwetingi mwachite kera mwachite gusi mugachaka ukore mirimo kero muri mibono mwensi nabo twarenge bulimi twosi bono tugachaka tajiti ko genda gasiende mpaka omweri asirete bona gato none rete boko ngubonde bwensi gusi oboko mechando aso bona mechando mete aso mechando ero turugo kumeria na bora aso aba amate bandi machake ko korera bitina lakini ukore mweri imbu yanje ndo chimbu yande asa magane bitina turugo teba matando wasuna mureiga bitina ndiyo na bibire kenyoro na boko nyora go lakini bata banyasa tata no muya tata ni ato wanjete nero to gutigire mechando inde yose okay igonga ikirenga bono gwachakire kurigie family yao na inde ituke abo bana bani to ni metere nda naba ke baringi lakini kibongo bansi rinde abo maratuke kusema tuki abana babo usiabacho koro ase maratukire bo igongo kugani kwa ugusaba kwa gukone n'ingorukyo kwane kwanya sana kukungo sabayiya baraye batangansi mungigeri kamara tukise ite ya Kenya se kuigwe yomo namwate mbuyande moronde wambo imo yare ekile kigyo kigento bene kina kimo noje na kibono ndoje se kirengere cyane uranyara abana bamwe bone gankyo gukora bona banito ndiragoke ndirachenge asenya sande binyasandi yamono okay tiga na yomo mwenye kusonde ni are gusiya na boy ko bono na ntando ne ringwate okay nyemona sana mwenche muri radio Kiss FM digital no munyina wa Mboy ya gotabanga tisemo ainyerete iganyerete akyake na botokota makobwata ni torengana na kitoko mukonya singenchoro chago tabakinari ebagatire chiro limuru ne kanisa nera kwa kanisa yiga timanyanga onyo muntu obwate njirara nyare kumukonya gusekera abantu bamwabo onyo kwiguonde kuruchise ameche kurigia bamwabo banyare kumirana ira abo mogoko monene sana singenchoro terega batabangi kugani kwa iguoka igenti yokaganitie nigentago sabanyesai au miranira bana bamwabo ninde bamanyenga moyare na inde mbiyare Deta ya ningoro kopiriti nyangweso wekachinga kichini nito kumara nemeye channel yiga bye bye.